Ngasayuk angan mada Imphal West District ki Lamsang Police Station na konba tarin pokpi Meitei khulda Kuki Lalhouba Shing na bom yauna kan mamoongda Nongmei Kapshillaktuna landara kray. Kunja Shing nasu handuna Nongmei Kapkray Nongmei Kapna batuda Meitei ani Assam Rifles personnel lama yauna nakal animakta sokapan kaya yauna kray. Ngasayuk pung mariga mininifu mangarom tarakpa aduay da thokiba thoduk adugi matangda press na fangba paw magi matungina Assam Rifles की यूनिफॉर्म का मानबा फिजोल सेट पर कुलाई अचोबा पाइबा कुकी लालौबा सिंह से योग एल जांगनोमफाई एंड बोरजांगमदी रेलवे ओपनिंग टनल मनाक्ता लेबा एस साहिबुंग खुल मपादगे माइकई अहोम थोकना तारिन पोकपी चिंखोंग खुल तमना नोंगमई राउंड क्या कापा होरखे तारिन पोकपी खुल ngakpa volunteer singnasu handuna nongmei round kya kapkhe khud thokna baduda Meitei yani nongmei maruna panbadagi soktuna Rims Hospital da pukhatuna laikana khe nongmei kapna badu ngai hak lebduraba matungda chingromdagi 2-inch mortar amadi 51 mortar cell kya kapthorakhe chingkhongdagi su taiden popi ki khunja singna nongmei round kya handuna kapsan khe cross firing aduda Assam Rifles personnel ama madi Kuki Lalhouba kharasu nongmei maruna panbadagi asokapan nangki haina pawsana makatari